Kubla coba perlok kenapa yang ada video jonga kau mentang kasih mentang adon Guwahati railway station makadon mendekat pada Umavin te mentang kada ila khatway baje te ka giton ka train ka khatway siteng ban lecha naglan te kane ka vlog mentang jonga kada bagin lecha naglan membahas pe ya ka banakut bar company EP ka kita na jong kana Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best, above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, your check is I'm chess. What's happening next? You got the venom, a tangible weapon, no coming in second. te parolok kane katren ka ba ngilit mangimentas ngi sana galan kalapoi te Umarvin ladan lupa sapo te mentang orang ipenyo jaka song lajong hai bakadon te kane katren menta kan mit ane khatway siteng ane ardunai ai manesha Dimapur dari purung stasiun kali ban poisa ko ni mapat sorry te mentang mai kane song ane ndak susin ka general seat menta apa kami usul ke kursi ada song ni jadi kalau kombatang runjuk kentai iban poisa Dimapur hai porlok te mentak ada khat aduna te katring ka ba kadekara udah bagi song mangi mentak kelas dang manjat banyak sa Dimapur te kan support ngi mentak ba kuno ya handrul nang kentai bagi poisa kacaka ka bagi poisa te kalau kam kelas dang manjat pas skip kelayat. Bye, see you in Dimapur and Nagaland. Guys, welcome to Nagaland. Te perlok mentang lapohannya Dimapur kepada Nagaland. Mentang lesan Sipawai teng langsung train lak palak masang kepas teng enya na Guwahati mentang nyelek bagi sini bak kajaka sumping dah ne pengilek syah Kohima. Let's go. City Express platform number 8. Ya perok mentang ilapo yang neha Dimapur kaca train station te mentang ngeleyok ada kali ke di alam yang isya Kohima kaman buka suka pak ini coba ya thank you te nang ning te ngalami punya Guwahati ngelapo ya Dimapur mentangin lecha Kohima de perlok mentang ada bawa kali lecha Kohima te nang ni na train station kasih pouring iskomba ar kentang atas te bring poisa Kohima teman lapoy nang tu ngimut ba in sangkai sua selesa kasak sibet tambang am sura ba ngasot hai kami tiap bersimet banen te sampai sibet kumnongin le te mentangin dan sua Kohima ka boy ya perlok mentangin apa ini Kohima karena kayu Kohima tema kata step kehidupan kita kamdunai ding bayelek ban yalek ya ban baik badukan sana ba ya kapngan himenta te apa ni yang kayu pokoknya cokot apa pe kene ada cokot kiba kiabam kene de ki semuk Kini bagi semprong lagi semprong Mr. Bean. Doka bonya de kusia, abne te ngatip bapi bro piati pi abne te. Sia bami ngang sia bahaya abne te. गोल्ड प्लेटेड Umarvin lah, tidak salah semesta. ये गारंटी वाला है, ये गारंटी वाला है। नहीं लेगा ब्रो, यार सस्ता दे रहा है तो भी नहीं ले रहा।
Khela buah dari sasan po panduk prapo aduh benda yo pecene ngilayok ke khela yo mavin te mentang ngin lek nyok sha ini war restaurant bangin bamsha. And there's one thing that I forgot to introduce you Hema. This is Hema from Kerala. She's been with me for the last 8 days. So she was on a trip to Meghalaya, 7 days trip to Meghalaya. So I was with her for 7 days, and after the Meghalaya trip end, she decided to join for a Nagaland trip together. So we'll be together for the next maybe 4 or 5 days. She has a flight on 28, so basically we'll be together for the next 4 or 5 days. So yeah, meet Hema. Saya mentang lagi anda kau jaga bam, barang kita kena kau berang setiap pelat. Ni option ni bam kat bakat dan ni. क्या हो गया भाई ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट क्या होगा नहीं है oh they have nothing for breakfast नहीं होगा चाय होगा hello orang nemin ikhmi amja naboy nam ehas station bro simit and samanta dukan dapat beli atau kan Terus sangat telas, ya. Ini bentukan sesuai. Oke senang. Ini harus juga saju. Mana bagaimana? Jauh. Pengen ini sensar bakal pelah. Misal Meghalaya orang itu ni yang pakas leu. Terus sini lagi asna takar komas sensar. Kali ini apa yang aku menanya banyak sar pelau. Takay rakam sana banyak sekolah mentah kamu pendidikan kata forum dah why Hema there's nothing there's no shop nothing we can ask you let's ask you please भैया दुकान का चाय का मिलेगा चाय दुकान का मिलेगा वो खुला है oh ये वाला ना oh thank you yeah, finally mentang kayak anda kata Atlas. Hey, apa lah? Mana para tarik barang? Oh, itu lah. Paratha, samosa. Pokoknya kadang mentah nggak ada disha,แต่mentah kayak kemat itu kaman ai. Pernah kayak kemat mentah. Ada apa aja? Thank you ya. Mentangin nyebut balik ikai nak sa kau kaca kali ikai ke badang najan. Nama kapli prabaje mentah prabaje kapat don. Yang opsa sepang tarai. Boleh. Mentang yang layu anak kali. Kau sim pak tengka. Balik bu yang isya katedral. Katedral kata hajan. Hajan dengan mereka Kohima. Mentang yang ikai kecakaran kau beli ikan kau belum sa katedral mentah. Kalau lo mentang yang lapo yang neha katedral. Mana? Bishop House Kohima. Apa ini? Ini kita. Ada kata. Oh, jangan masuk tu baik. Karena kadeka katedral. Tang bang tikena begini orang support narba. Kadang setiap pelat. Kalau kata agak sedikit. Ya, pernah menurut. You are under CCTV surveillance. Okay. You orang support. Please ya. Kanya entry yang naik itu. Kena entry yang naik. Kamu tikena bagi orang support. Nama kadang setiap pelat. Apa aja. Habis. Ting Marvin. Oh, ikan yang view na ba? Flop lo ba? Saya ka slap sa snok pedang le. Funigas mata. Kami omi siya baru iran potan ba. Oh. Oh ya. Hai.
lihat orang Christians kau dah ni aku mah kalau aku. Perlok mentah ngilami anak katedral. Teh mentah pagi baginya leca ketika bega jaga kabar kerten kawar memorial. Teh ngilaki tulum ngap kali nang nek kena kali up kali kang bah nio benda istilah mak kam jangan kata gomba sal na kilometer banyak kita lah haji na ba sekebun sa ki op stop banyak dulu. Teh mentah ngapai kali bang nio kali. Kali bangin leca war memorial. Teh bang bangun sispak senpuri ni mermin. Satan phone teh. Kalau biang ngam na bang kiu sispak teh narba. Aku juga bang kiu menek jangan sekumba ar kilometer. Ar kilometer Francia war memorial. Let's go. Perlok mentang ila poyak neka Kohima War Cemetery. Teh kane kade kacaka ka batep yakin lek sipai ki bayar thma ka thma ba ka baar ka bal aja hang ne. Teh ini apa yang topik ketika Kohima War Cemetery teh kani kade kaca karung teh min ayu kathma kala aja haus nam khat khandai spa lai khandai bakal aku khat khandai spa sau pusat ha teh yang ditek support kai kalong kumno support but speed limit is 20 Kohima War Cemetery. Let me read the board for you. Perlok kane kalong ai ka baso si ka banong bahang ne Kim Sha tek itu ka bahan reu. Photo shooting and filming is not allowed. Kabamut pa nga namla ban ring video hang ne ban peni pi ya kane ka war memorial wala ka taru ngan susun nakadur bangan sa upload ha Instagram te sobha ba pin sa follow yang Instagram ngan sabu yo ID jo nga hang ne hapo jo ka description basa follow yang basa tag yang passion tidur bangan peni pi hang ne mo. Ta paralog nga ngilawan atau na war memorial ta kumong ay pihak mla bang review ne asal tidur. Dengan sabuk kita kena bang PIP kibun kibalak hat aku ka ma kibun pernah kena arpois nem kat news nem arplais nem ai kerkembu ya ki mod sak di kenau kilometer kata-kata kelap pendiang lo serong long pakai nap dan pek nanti bila iya ki tidur ru dan sabuk Instagram terang pakai isu tak. Ya perlok mentang ila tiap nang no Kohima. Tengile sang yang kene ka Kohima na punya la thai sakai so la jam sakai ru. Dan mentang ton anda ka jaga bagi ka network counter. Ni ka jaga sim kali jong ki pokok bani ceki ku jaga te mentang ingin muli cha ki gu ma ngi bani sa cha ki gu ma te kene ka sumu ka tan mentah te harus jaga ne. Ciao. Let's go to Kigoma and yeah, I think that will be the end of the vlog. And let's just wait. Artinya di kaca kasak pengasak matras ni. Go. Dah perlok ngilapoi mentah ka snong ka bong ka Kigoma.
Te menta ka amit ngin sa hang ne snong ka ka homestay hang ne ka ba kibang itu te nginya sa hang ne menta kasngi te ngapen EP ya ka room ka ba ngan sa ta. Hey Hema. Say hi. Mavin. Hi. So let me just show you our room ngapen EP kamera ngamo. So ngan sa ha ka ne ka kamera menta sngi. Okay. Naga tiak Mavin. Kini tiang yang ne, bat ka kamu langsung ke masak yang ne, yang pen quick kita raya. Dah, okay guys. Kau boleh cuba nanti apa yang dekat video jong antum kut dah ne kan dekat sengi kawan kong jong naglan. Semua share, subscribe, bat like dekat video. Pas nang komen ru, angai men sim yang abang ne bah. And wait for next episode. Please do subscribe to it. Nama ba kinang bon ke video ke banwan kam tam lasha ke sengi nama Zuko Valley. My favorite destination in Northeast. I'll complete that tomorrow. See you guys on my next vlog.